Ingekuwa mie njoo wewe ningesikia hii video mpaka mwisho. Sikia nikwambie mtu wa Mungu, usiku nasema kenye unaona, kwa nasema kenye unaaminia. Biblia inasema hivi, wana wa Israeli walikuwa wanaona bahari mbele yao. Lakini Musa alipoongea na Mungu, Musa akakuwa anaona njia katika bahari. Najua unapoangalia maisha yako pako fasi huko unaona biko nguvu. Pako fasi ukiangalia kazi yako huko unaona biko nguvu. Pako fasi ukiangalia ndoa yako huko unaona biko nguvu. Pako fasi uko unaangalia mwai financiere yako huko unaona biko nguvu. Pako fasi uko unaangalia maisha yako unasema habita kamanda. Uko unaangalia afya yako unasema vitu vishakuwa nguvu sana. Uko unaangalia mahitaji yako, mawazo yako, njia zako unasema vitu vishakuwa nguvu sana. Lakini kwa hata nikwambie mtu wa Mungu, wakati unaona vitu vishakuwa nguvu, usikui nasema kama viko nguvu, lakini kwa unasema vitu vya unaaminia. Kwa sababu Mungu anakaa nafanya kile kitu kenye unasema. Akwa kinafanya kitu kenye uko naona. Japokuwa hali yako iko nguvu, japokuwa vitu viko nguvu, lakini ukivitamkia mema, utaenda kuishi ile mema inako nasema. Kwa sababu Biblia inasema hivi, tumbo ya mtu inashiba na maneno ambayo anasema. Maneno ambayo unasema ndio itashibisha tumbo yako. Maana kitu kile unaona usikisemi, sema kitu kenye unaamini. Kwa sababu kitu kenye unaaminia ndio kitu kinambeba Mungu. Kitu kile unaaminia ndio kitu kinabeba nguvu za Mungu. Kitu kile unaaminia ndio kitu kinabeba miujiza yako. Mungu akusaidie sana.